Dobrodošli u životnu priču o brazilskom Ronaldu. Ronaldo Luis Nazario de Lima rođen je 18. septembra 1976. godine u Rio de Janeiro u Brazilu. Ronaldo je bio treće dete Nelija Nazarija de Lime i Sonje dos Santos Barate. Ronaldo ima brata Nelija juniora. Ronaldo je 1999. godine oženio brazilsku fudbalerku Milenu Dominguez. U tom trenutku Milena je bila trudna, a kasnije je u Milanu 2000. godine rodila Ronaldovog prvog sina koji je dobio ime Ronald. Taj brak je trajao 4 godine, a zatim se Ronaldo verio brazilskim modelom Danielom Kikarelli. Daniela je zatrudnela, ali je izgubila dete u trudnoći. Njihov brak je trajao samo 3 meseca nakon ceremonije venčanja koja je koštala oko 700.000 funti. U aprilu 2008. godine Ronaldo je bio uključen u skandal sa 3 transvestita. Naime, upoznao ih je u noćnom klubu i nije sumnjao da su devojke u stvari transvestiti. Hteo je da provede noć sa te 3 prostitutke, ali kada je shvatio da su one u stvari muškarci, zamolio ih je da odu. Međutim, one su htele da dobiju svojih 30.000 evra koliko im je Ronaldo obećao i celu stvar su objavile mediji. Nakon skandala odmah je otkazana Ronaldova svadba sa devojkom po imenu Marija Beatriz Antoni. Uprkos svemu, oni su ipak ostali zajedno i Marija mu je rodila ćerku Mariju Sofiju 2008. godine. 2010. godine Marija mu je rodila još jednu ćerku po imenu Marija Alice. Ronaldo je takođe bio uključen u skandal 2010. godine kada se saznalo da je Ronaldo otac još jednog deteta rođenog 2005. po imenu Aleksandar. Dete je rođeno nakon kratke romanse između Ronalda i brazilske konobarice Michelle Umezu. Ronaldo ima ugovor sa kompanijom Nike skoro čitavu karijeru još od mladosti. Ronaldo je bio fudbalski fenomen koji je bio poznat po svojoj brzini, driblinzima i neverovatnoj sposobnosti i osjećaju za gol. Mnogi ga smatraju najboljim fudbalerom svih vremena. Ponosni je član Brazilskog fudbalskog muzeja slave kao i Italijanskog muzeja slave. Ronaldo je svoju karijeru započeo u fudbalskom klubu Cruzeiro, gde je bio od 1993. do 1994. godine. Zatim je prešao u holandski klub PSV, za koji je igrao od 1994. do 1996. godine. Pružao je sjajne partije i postizao mnoštvo golova, nakon čega potpisuje za fudbalski klub Barcelonu. U Barceloni se zadržava jednu sezonu, a zatim prelazi u Inter iz Milana, gde igra 5 godina, od 1997. do 2002. godine. Posle neverovatnih partija i golova za Inter, Ronaldo prelazi u Real Madrid, tada popularni tim Galacticosa, i tu se zadržava do 2007. godine. Nakon Reala odlazi u fudbalski klub Milan, gde igra jednu sezonu i na kraju se vraća u Brazil da bi odigrao svoje posljednje 2 sezone u karijeri za fudbalski klub Corinthians. Kroz svoju karijeru Ronaldo je imao mnogo povreda, uspona i padova kao i skandaloznih momenata. Zbog velikih problema sa povredama, Ronaldo je završio karijeru 2011. godine. Mnogi su ga omalovažavali jer se dosta ugojio i nije bio više toliko brz i spretan kao pre. Od fudbalskog fenomena pao je na titulu debelog Ronalda. Takođe je imao puno uspeha sa reprezentacijama. Odigrao je 98 mečeva za Brazil i postigao 62 gola, što ga čini drugim najboljim strelcem brazilske reprezentacije svih vremena. Sa 17 godina bio je član reprezentacije koja je 1994. godine osvojila svetsko prvenstvo. Nakon toga je dobio zlatnu loptu za najboljeg igrača svetskog prvenstva 1998. godine, gde je Brazil u finalu izgubio od Francuske. 2002. godine ponovo osvaja svetsko prvenstvo u sjajnom tandemu sa Ronaldinjom i Rivaldom u napadu. Postigao je 2 gola u finalu i dobio zlatnu kopačku za najboljeg strelca turnira. To bi bilo sve o brazilskom Ronaldu. Nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se svidelo, ostavite like i subscribeujte se na kanal. Vidimo se u sledećem klipu. Veliki pozdrav!